Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saya yang dipercaya, diamanahkan Allah sebagai pimpinan daya Liqaur Rahmah untuk saat ini mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah Liqaur Rahmah, khususnya kepada para petua balai dan seluruh divisi yang telah bekerja menyukseskan Maulidur Rasul 1442 Hijriah. Semoga maunah daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah kita dapati di dunia dan akhirat sebab pelaksanaan Maulidur Rasul. Dan alhamdulillah, walau ada kekurangan di sana sini sedikit banyak, namun kita menganggap Maulidur Rasul ini sukses. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah. Semoga imbalan pahala kita dapati di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.